Ni Amanda. Ti maysa ka dagiti stockholder ken akin kuka iti kumpanya a pagtabtrabahuan dito Pilipinas. Ken pagtabtrabahuak dito'y balasiw tao. Nga sulisugak ken kuana. Ket kadindinak ita dito'y pare. At anya? Dahil tatipod na, nagkuyog kami kini Amanda a nag-flight iti umay ko dito'y. Adda-adagos na pasama kada kami. Iso nagdin na kami. Pare Karding. Banbantayan na amin agaraw ko. Agtrabaho ak uray aldaw, ti panaginanak. Yung madasweldok, naimon ni Amanda. Ket ti dakas, pagimunan na dagiti aginak. Imbaganan, sipod pay, ajak mabalin nga awagan dagiti aginak. Taagimon kadakwada. Isu asik ka tinapanunot ko idi apamuspusan. Tapno maipaw itak ida iti kwarta. Pare Karding. Ipatpatag ko dagiti aginak. Ngam nakabasulak kadakwada. Pare Jeff, amom itan ti makagapo. Ket sapay la kumata maawatan nak. Pare. Sayang tinapod na panagayat ni Amira kini Karding. Ngam. Adan gundawe nga ayat anak ni Amira. Sigurado, pagbabawian na ani Karding ti inayat na kadakmi ato. Nangruna numaamuan na, di pa nang loko kan kuana ni Karding. Aramidak ti amin. Ayat anak lang ni Amira. Akas panagayat ko kan kuana. Oh, Amira. Apeng agsangsangit ka. Malaglagip mo ka di manan ni Karding. Amom. Nasaysayat siguro. Nulipatan mo ni Karding. Anya? Saan ka napatagkan kuhanan? Iso nasaysayat alipatam lang. Apay akas tamad tanti bagbagam, Jeff. Agpay sumat saan ka di? When? Agpaw-paw iti kwarta. Ngam napatpatag ka iti kwarta. Ngam ti panang ipatag na kada kayo nga agina. Ti pagsayaatan yung nga agina ti panunutan. Saan ka ngagdanag? Saan kayo abay-bay ang agina? Anya ti kayat mo asawan. Aklonek. Ay ayatan ka pala nga aging gaita. Napatag kayo kanyak nga agina. Ay ayatan ka unay-unay. Amira. Jeff! I miss you, Daddy. I miss you too, anak. Asino deta kasarsaritam iti cellphone, Ira? Ni Daddy, Mami. Daddy, adda dito ni Mami. Tumawag ak tumanan ito maminsan anak ko. Ala, kastapay. Bye. Bye, Daddy. Onya, kumusta ka nun, tiya, ma'am? Apagbiit kami laan nakapagsarita kini Daddy, Mami. Ni Daddy mo't ngamin. Kanayon nga agap-apuran umawag kanya. Mas tawag Itilas o diti makalawas. At damot aldaw nga awan trabaho na. Imposible nga awan. Makaawag mo titinapaot no kayat na. Wano. Uno. Anya, Mami? Apay adi mo ituloy ti kayat mga ibaga, Mami. Wano adan sa bali a pamilya na ijaprot. Mami! Saan nga ta, kasta, anak? Dahita ti atap ko. Insukat na tan iti sa bali ti amam. Mami! Agpapuit langan iti kwarta. Kasma ko na a pamilya na. Agpaiso, ititod na ti pagrampangan na kadata. Hangam, no panunutan nga gusto. Agpatinggalaangan dita ti kinapatagtakan kwa na. Gaputagdan sa bali a pamilya na itchay. Asaan la ang adata, anak ko. Da napatag nga ramidam. Saan ka deta umawag-awag iti Pilipinas? Importante mo't kanyak ti awag Ti anak ko ti awagak. Awan bibiyang ko. Wala, agtrabaho ka kitin.
Manipod ka adakon dito eh. Ni Amanda latan ti masursurot. Awan panawon ko nga awagan uray kini Ira man laang. Trabaho. Trabaho. Kasukat ti dakkel a sweldo. Uray saan nga aldaw ti panagtrabaho. Agtrabaho aklat ta. Di bale, ipawpawit ko amin asweldo kada Amira ken Ira. Dakkel ti maipawpawit ko iti binulan. Apag isunto amalpas ti kontratak dito eh. Nakaurnong ton ni Amira into nagawidak. Wow! Chocolate and flowers! Para kada kayo ni Mami. Onya. Magusto mo kadimot lang, Ira. Siyempre! Basta sagot mo, Ninong. Ira, mabalin ka di panawan na kami pailang kinininong mo at chef. Ada na pati kapag saritaan ni anak. Okay, Mami. Panawan kayo pa'y kini Mami dito sa alas, ha, Ninong. Mapanak pa ijay silid ko. Mami, mapanak na rin ijay silid ko. Wala Okay, na. Ira. Ita. Anya di ko naman napatagapagsalitahan ta, Amira. Mabalin ka di, chef. Saan amasansanti umay mo diti balay? Apay. Diyak kaya ti masansan nga isasarong karmo kada kaming agina. Diyak magustuhan. Dagiti daloyan ti saksi iti ayan ayak ni kinikarting. Ito igit ti baypay tinangaklunak iti panagayat na. Dito igit ti baybay. Iti nangibagakan ko na iti amasiko kakon. Nakaragraksak kami. Nangruna iti simangbay ni Ira iti biyag ni nga agasawa. Kunak na awan pating gana day siya kinaragsak. Ngam. Anya tinapasamak. Apay atyak matan marik na ti panagayat kanyak ni Kardi. Apay atyak matan marik na. Nga dayat kanyak ti asawa ka. Adda ka tinagpasulang. Apay nagbanag matan akas tayo ti amin. Diyos ko. Lawlawagan ko mati panunod ko. Di mo ko maitulog ang masulisugak iti ayat kanyak ti sabali alalaki. Napatag kanyak ti pamilya. Diyos ko. Di kagda nagpare karding. Siya ti makaam mo kadagit aginam. Pare, Di kagda nag. Jak baybayan ni Ira ka na Amira. agyaman akin ka, pare Jeff. Agtalagakin ka. Ala, kastapay nga rod. Bye. Bye, pare. Kaskala kasi singpatan nga asawa ka naman. Ngam nagbidot ka iti dayta, karding. No ammo dala ko mati kinapot mo. Rabiin, maturog tan. Umuna kalatan. Yak pala makaturog. Agpampanunot ka man nga tan. Sige, dita ka man lahangan. Awan panahon ko nga awagan ti pamilya kiji Pilipinas. Gapukin ka, Amanda. Naaramid ko ti amin. Gapukin ka. Nakayayat abuy-buyan na kiti daloyan ng Amira.
Wan nga ron. Dito igit ti baybay. Iso ti panang ipaga, naiayatan ka. No, malagip mo pa eh. Kat dito'y matlang igit ti baybay tinampaayan kanyak. Saan ka di? Jeff, Nakaragsa ka kiti nakapagpudnawakan ka. No kasano ti kinaragsak ko idi. Isumot ti kinaliday ko. Idi pinaay mo ti ayat ko kan ka. sorry. Nga mo kailan. Maawatak no api-api naay na kidi. Ngem kas na kunakkan ka. Gaputan ni Karding ti inayat mo. Ngem, ay ayatam ka di pelang aging gaita. Ha? Ni Karding ti kahit ko asawan. Ay ayatam ka di pelang aging gaita. Siyempre, asawak ni Karding. Anak kan sa Jeff. Wen, amok data. No ay ayatam pelang ako nam. Ti salodsod ko ita. Ket no ay ayatan nakapela ni Karding. Jeff? Kanayon mo kumalaglagi pa na mira. Adaat lang di tayo para ken ka. Anya? Adaat lang nga kanayon iti sibay mo. Para kada kayong agina. Saan kayo abaybayan? Adal ka na imbag, Ira anak. Uwan, Daddy. Di mo baybay ang tabagim. Aganad ka kumaa ka na yun. Uwan, Daddy. Asino deta kasarsaritam, Karding? Sige nga Rodan. Awagan kan tumanan. Bye. Bye, Daddy. Naayra day jay. Ti anak ko. Laglagi pam, Karding. Wan, maklon ko. Asan asyak? Tinayat mo. Nga may papay ko amin kan, ti kasapulan ti pamilyam. Maagak siguro. Kaput agayatak pailangan ka. Idinto taagdan asawa kan anak mo. Kam kayat kung ibagakan ka na ito eh. Damo pailapan nakakitak kan ka iti. Idi matmatunan ti kapsat ko tiniko sumay di pagtabtrabahwam medya Pilipinas. Agayatakon kan ka. Day tatiga po na. Ngayon pa mas pusak. Di pa nakaidistinom dito eh. Tap na makapagkadwata. Kat, sana ka nagbabawi. Kaputan na tuldog ka di trabaho. Sana ka nagbitot. Anangalakan ka dito eh. Katinarami ko ti amin para kan ka, Karding. Iso asan na kumamat na pasakitan. Ay, ayatan ka. Amanda. Dahil ta kumatilaglagi pa. Karding. Sumagmamanulaan nga na bulan. Kat malpasin ti kontrata ni Daddy adwa atawin iti abrodan niya, Mami. Ha? Dahito timbaga ni Daddy kanyak, Mami. Wala na ka. Kasta nga ron. Agawin to ni Daddy, Mami. Nakaragrag sakak. Sumagpot tumatlaan ni Daddy. Ala! Apay anak sinaay kamutan iti nakaununag, Mami. Awan. Awan, anak. Ala, mapantakit ti maturogan. Masapa ka pa nga garing untun bigan. Tamasapa ti klasem. Uwan, Mami. Namin anon ngayon bagakkan kaaliklikam ti umawag di Pilipinas. Karding. Amanda. Ititid ko amin nakasapulam. Anya pa'y lang ay ti kurang. Anya pa'y ti birukam. Kanas ka nakasaritam pa'y la ida. Sana mabalin aliklikak akasarita ti anak ko. Anya. Pues, nalakalat solusyon dayta. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Amanda. Agpili ka. Ti amin ngayon paay kan maipaay ko pa'y kan ka. Wano agsinatan. Kat mabalin mo nga awagan ti anak mo. Anya man nga oras akayat mo nga awagan. Amanda.
Siyak ti makuna pamilyam dito eh. Unang ti pamilyam iya Pilipinas. Ha? Sumungpat ka. Siya kuna ti anak mo, Karding. Amanda. Ala, agsao ka. Saan nakapilita na sumumbat? Tamasakitan ka laang, Amanda. Oray masakit anak. Kaya't ko asong batam da kiti sarudsod ko kan ka. Kaya't ka umangag anis mo. Ti anak ko ti pilyak. Ti anak ko, Amanda. Ha? Awan makasukat iti anak ko iti biyak ko. Nga orean niya pa iti mapaspasamak. Karding. Mapukaw kanyak ki amin. Saan laang ati anak ko, Amanda? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sika talaga, Jeff. Makaparayaw ka. Mami, Ninong Jeff, Oh, nakariing gamat gaya man, Ira, anak. Apag iso, agida sara kon tagar mo sartayon. ha? Naimas tilinuto mi ken mami mapagarmosaran tayo, Ira. Sigurado lang kadi ang magustuhan. Nasapa ka anak umay dito'y balay, Ninong. Ay na, kaririing ko pa'y laitay kat agtuktuktukan ni ninong mo. Isa, day ta, tinulungan na kon anang isagana iti pagarmusaran tayo. Aniya? Pakaragsaka ka makasango kayo itang agina. Para iti armosar. Pasensya kayon. Sa anak pa'y amabisin. Panawan kayo pa'y. Agsubli akmat lang iti silad ko, Mami. Ninong Jeff. Ira, anak. Jeff. Saan sana saya at tiriing natin anak ko? Pasensya kan ko, ha? Ate na saya at agad sara kon itilinuto ta. Tagar mo sartan. Agar mo sartulatan ni Ira inton mabisin. Pasensya ka anak ko. Pakawanandak ko ma. Itinagkurkurangak kada kayo. Daddy. Pakawanandak iti ado ang nagkurangak kada kayo kini mami. Anak, Punong adi, Daddy. tiyan niya anak. Punong adi ti atap ni Mami. Ngantan pamilyam ti abroad. Agawin ka, Daddy. Anak ko, Agawin ka, kuman. Juan, di ka danan. Agawid akon anak. Agpaiso, agawin ka dito yung Pilipinas, Daddy. As asikasukon ti panagawid ko, Ira. Kunak asorpresaan kayo kuma. Ngamjak matan malapdan, ana ibagakin ka. Daddy! Di mo ibagbagakin ni mami, nga agawid ako na. Kaya't ko asorpresaan. O sige anak, kastapay nga rod. Umawag ak tumanan, tibilin ko kin ka. Di mo ipakpakaamo kin ni mami, ti umadanin a panagawid ko. Uuwan, Daddy. Agyaman anak. Sige nga rodan anak ko. Bye. Inayat ka. Impay ko ti amin ken ka. Kastoy ka diti isubad mo, iti panagayat ko ken ka. Sinulisog nak nga oray amom nga adda pamilyak, Amanda. Nagbidot ak. Katnas kan nga ilintag ko ti bidot ko. Amom ka di. Ati asawak tinagsagaba. Iti panagbidot ko. Nabaybay ak ti asawak gapukin ka, Amanda. Nagpasulisugakin ka. Jak nalapdan teriknak. Nagpasulisog kin ka. Nakaamiris akon. Ket agpakpakaasi akin ka. Putduntan ti relasyon ta. Karding, Saan ka pabasulan?
Basol kumatlaang ta nagpasulisugakin ka. Inayat ka, Amanda. Ngam saan arumbang nga ayatan ka iti agnanayon. Taaddan asawak. Addan pamilyak. Pakawanan nak kuma. Sorry, nung nagnamnama ka iti ayat ko. Ayayatan ka, Amira. Jeff, Ayayatan ka. Kat, saan arumbang daytang ipagpagam kanyak, Jeff? ha, Ay ayatak ni Karding. Napatag kanyak ti pamilyak. Saan na kumamat asulisugan? Pangaasim. aramidak ti amin paragan ka. No bilang ayatan nag. Ikarik, Saan, Jeff? Saan arumbang ti kayat mo ang mapasama ka? agragsak ka iti danag. Saan kanto apasakitan akas iti inaramid kan ka ni Karding. Jeff, Awan parekot no ni Ira ti pampananutam. Di kagdanag. Napatag kanyak ni Ira. Aramidak ti amin. Agragsak tayo akas may sa pamilya. Ikarik dayta, Amira. Amira, Karding. Amira, Karding, pakawanan nak kuma. Pangasim. Sorry, sorry. Naskan nga agsarita tayo tinalapat. Amira. Ala, sumrat ka. Tagsarita tayo tinasayaan, Karding. Sigurado ka nga amunak, Karding. Amira. Anya ka din dayta asaludsod mo kanya. Sigurado ka nga amunak, kunak. Siyempre, apay kit dinasaan kag-asawa ka. Asawa? Ha? Asawa nak kunam? Ibagam kanyak nga asawa nak. Tanakasublikan dito Pilipinas. Amira. Apay, hindi adda kay Jabrod. May bagam ka ti nga asawa nak. Saan? Kaputada sa bali ang may bagam nga asawam ichay. Saan ka di? Ha? Sumumbat ka. Pudno ka di tinaibagak nga da sa bali a babae ti piyag mo Jabrod. Ha? Karding? Bakawanan nak kuma. Amira. Lukas ka. Pudno ti atap ko. Pudno nga da sa bali a babae ti biyag mo, idadda ka ni Jabrod. Saan ka nagbidot iti atap ko? Agpalawagakin ka. Pangasim. Dengganak kumapay nga umuna. Saan nga arakupan? Agpakpakaasyakin ka. Apay, Karding! Anya ti basol ko kan ka. Apay! Nagkari ka kanya kamapan ka Jabrod para iti pamilyata. Para iti napintas ama sa bayan ti anak ta saan ka di. Nagkari ka kanya. Amira. Saan nga arakupan ko nak? Saan nga arakupan? Talinipat na kun anaming pinsan. Gapoy ti pukod mga pagragsakan. Managing pupukod ka. Amira. Anya ti paso ko kad ka. Tanaaramid mo kanyak ti kastoy, Karding. Apay! Pakawanan ta. Yak inggagara apasakitan kayo nga gina. Pagbaw-babaw yak ti amin. Tulungan ako ma. Jak kaya't amarakrak ti pamilya tayo, anak ko. Aramidak ti amin. Mapakawandak lang ni mami. Daddy. Kasaritam ni mami para kanyak. Maasyan kayo kumakanya. Jak kaya't amapukaw kayo itibiyag ko, anak ko.
kamaalan. Pagawanan ko man ni Daddy, Mami. Ira, Pagawanan ko para kanyak, Mami. Pagpagasiakan ka. anak. Napatid kayo agpadpada kanyak, Mami. Sin magpatan ni Daddy. Diyak kamalanin na mayadayumanin kanyak ni Daddy. Diyak kamalan, Mami. Anak, Ipatpatagdag ka di, Mami. Ira, No, napatagag ka na kayo. Pakawanan niyo ko ba ni Daddy? Ikan niyo kumapit may sagon daway para kanyak, Mami. Pangasiyo ko, Ma. Nagpagpag-aasya ka na kayo, Mami. Ira, Ipatpatag kayo akin ni Daddy. Kumusta kan, pare Jeff? Pare Karding, simangpat kan? Uwan pare. Mabalin ka dito sumrak. Uwan pare, pan. Umay ka, sumrag ka. Agyaman na. Agtukaw ka. Agyaman manan, pare. Kumusta? Kaano ka pa simangpat pare? Itay bigat laang. Nagganit suwa kay Jibalay. No kasta, nakapagsarita kayon kan Amira. Uwan pare. Nakasarita kong dagiti aginak. Oh, kat apay nga ron akas tatilangam. Apay anak kalidliday ka. Nagbasolak ka dagiti aginak, pare. Kang runaan iti amin. Kini Amira. Anya nga min tinapasamak. Basol ko ti amin. Pudnutin ako na ni Amira. Managing bubukudak, pare. Nalupuyak. Kitibukod ko lapag ragsakan ti pinanunot ko. Iti iya dayok kadakwada. Agbabawiak, pare Jeff. Ikarkararag ko laangan. Asa pa'y lakumat ang mapakawanak ni Amira. Aramidak ti amin. Yak lakit di kabalan. Ang mapukaw kanyak dagiti agina. anya ti aramidak, Jeff. Sumurot ka kanyak. Saan ka baybayan, Amira? Agdinata ka sa gasawa na ragsak. Saan kanto apasakitan? Ikarik. Jeff, Ikan nakitigundaway ang mga ipanagnagkan ka. Tipod na apanagayat ko. Pangaasim. ni Ira. Hello, anak. Sa dinati ayan mo, Mami. Agawid kan, please. Sa dinati ayan mo. Taumayak di tayo tamat laan. Ako paawid akon, anak. Urayan naklangan dita balay. Agawid akon. Okay, Mami. Sige nga, Rodan. Bye. Bye. Jeff. Agawid akon. Amira. Pananutom ko maanasaya at isingasing ko. Awan to palas pagbabawyam na sumurot ka kanyak. Jeff. Ay ayatan ka. Napatid kayo kanyak kini Ira. Urayan na kon ti anak ko. O sige. Panawan ka pa. Diyos ko. Iturong na ko maitirong pangaram idag. Di na ko mapaypayaan. Ay ayatak ni karating. Pinasakitan na kiti kastaon ay. Anya tirong pangaram idag.
Agpakpakaasi akin ka, Amira. Agsarita ta ko ma. Awan ng tirumbang apagsaritaan ta, Karding. Denggam ko mati palawag ko kin ka. Pangasim. Paray din niya pailaan. Aklo na nasulisugak kini Amanda. Ah. Kabsat ti may sa kadagiti akin ko kwa iti kumpanya pagtrabahwak ni Amanda. Isu tinagbalin abos ko iji abrot. Inaramid na ti amin tapno masulisugak. Nasulisog nak, Amira. Karding, Tawag laang ang masulisog, Amira. Jak inggagara ti amin. Pakawanan nak ko, ma. Mami, Daddy. Ayra, anak. Pakawanan dak ko, ma. Amira. Ikandak ko mapay, iti maikadwa kong taway. Pangasim. Pagkawanan ko pa ni Daddy, Mami. Please. Ayra, Aklunak ti basol ko. Kat pagbababahuyak ti amin. Ikandak ko mapay, iti maikadwa kong taway. Amang ipanaknak. Itinalawas a panagayat ko kin ka, Amira. Napatag kayo kanyak nga aginak. Siya kundi agpakpakahasikan ka, Mami. Pakawanan ko ba ni Daddy? Please. Ipatpatag kayo, Mami. Daddy. Ayra, Kasyan na ko, Ma. Ipatpatag kayo. Unay-unay. nagmayat aboy-buyaan dagiti daluyon. Dagiti daluyon asaksi iti ayan-ayat na kinikarting. Manipod-sipod. Nagmayat diriknak no kasto nga adak dito igit ti baybay. Amang buy-buyak ka dagiti daluyon. Dito'y ang nagpudno ni Karding iti ayat na kanyak. Dito'y matlaang inaklon ko ti ayat na. Dito'y anabukal dagiti amin arapaap mi. Amadaan iti naragsak a pamilya. Dahil dati tariga kay mi. Kinikati. Amira! Karding, Agyaman nak. Tanagranata matlaang dito igit ti baybay. Nagmayat aboy-buyaan dagiti daluyon. Saan ka di? Dagiti daluyon ti makapanaknak iti ayan-ayat ta. Sabay la ko, ma. Tamapakawan nakpay. Kat sabay la ko, ma. Tadag iti imat lang daluyon. Iti mga saksi iti ayan-ayat ta. Iti maikadwa akong daway. pasito ninong. Babaan, iti panang pakawan mo kanya. Jakto pulos maumang agkin daw iti pamakawan mo, iti nagbasulakin ka. Ay ayatan ka. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.